le wala leo numero tasi Samoa. 2AB le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga al maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalangi atoa. Iana ala leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. 2AB le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Ile suafa man malo Yesu Kiristo ya matu te ofalofa fanta lo fantuai ya ilo tanto wa tunu ya il pa e molunga wa mafanya tanto o le mai ya ile ne ya so fo male ne ta fo ile lofa male anga le yo le tua ya o mafanya yo tanto o le mai le ne ya so fo ya me se fo yo le ne ta fo ya wa na le se no le tap ausili le langi ya tatu telepe nei ya ile nei tai fo ya mele fatalo fatuai ya ilo tatu wa tunu ya mise ai ya ol malei fo mai fanunga le lei ya ole nei tai ya o Samoa ya mise fo yo le mamalo le tunu ya olo mfayo ma futu mai ya pofia lava le mea ya olo o e maua mai ya tatu fa sele launga ile nei tu la le tai fa antaro fatu le tatu por kalame le tan lo fa Samoa ya ile ni fo vai ngol tai au il fafung mai ya wa mai ona tato sulaina le alofa malanga le leo le tua ya e ala fo ile momolio lapalapo malo ile tua ya e ala ilo na alofa malona ngale le sa fa pena ona taito luaina mai tanto ile po ana po au ye fo i malo longa ya e mai se ai ya o le to fanga bi ona yelo tanto wa tunu ya le nei wa tanto ye le nei tai au fo ya o se tai au fo we fo popo ile soifua maleola ya o se tanto wa tunu ile aso foreile le nei ile se fulu tasi ai o aso o le nei masina o a perila luafe lua se fulu malelima ya mele fantalofa tuai lo tanto wa tunu fantalofa itaita i o le tanto wa tunu ya o taita i o le tanto malo ya o le o taita i o e kalesia ya me se foi ya le pa ia molunga le tunu ya itinama te mama tutua tu pulanga televo ya fa apele fa nawiti ya po le fa na la vaoa ya o si tanto want to know Samoa ile nei vai ngole tai good morning ya ile nei tai fo ya pe ya na masani ai ya itai o aso te itasi o le tato por kalame masani o le tan lofa Samoa ya pe ona ia fo ile nei aso for ile ya malefenga ia yo le tunu i tiu te mafaiva ya mangal wenga lofa pe na ona fenga ia ile nei fo ia so for ile la to ya ma lord for lau ma lo fo ile ono sai ya ma le tatu tonu uai ia ile fa unga le nei vai aso ya ole tulanga vavel na lo ia ile nei fa anga so longo le nei vai aso ya me se fo ile nei masina ya ma le tatu tulata i fo ia fa manatu ma fa malu pua nga o le maliu ya me se fo ya o le tu malo o le tanto wali fa o lo Yesu Kiristo ya o le sa tongi sala ya ma fa pena ya ona fa o laina ya le pa ua o le tato wa tu no i le anga sala ya me se le lalo langi atoa vele fantalo fantuai ya i le tato wa tu no fantalo fo ya i le mai mo fa fonga mai le tu no lungo le tato Facebook live ya ala ile au nanga le tato Facebook page ya o le radio 2AP and TV9 fa pele tanto YouTube channel ya ile nei fo i vaenga o le tai au ya fantalo fatu fe lava me lo e ma ua mai ya tanto fa sala launga ya
o whalofa mwhātalo whātu le tātou polkalame o le tālo wha Samoa. Whanga solonga lava o le tātou polkalame le nei vaenga o le tai au. Ia, pe o na mai ai le tātou sauninga lotu i le tai au ana li la. Ia, le awani iai le tātou polkalame le nei. Ia, mai e whaafifianga, whaafonga ia tātou talo le tau, tāle fitu. Ia, o le tātou tāle fau, pe o na saunia mtapinei na le vaenga o tāle fau, mai vai whanua. Ia, o le afa o le fitu, polkalame masani o whaafifianga musika sui whewhiloi o le Eterina Stop 10. Ia, tāle valu, ia, o tātou tāle fau ilona toi whaasan lauina. Ia, maso on toi o tātou whaamanuianga wa soifua masu whanau. Afa le valu e le tātou whantalanoanga, ia, whaapitoa, ia, i le tātou polkalame. Ia, o le itulai iwa tawalunga, ia, le tālo Samoa, ia, e ala. Ia, tātou tāle fau i le ngana whaperitania, mai le tio whaavau maloa ni sila. O le nei ua toi se 10 minute o na tāle o le itulai fitu, mai al whaafifianga le nei, ia, mai a whanana Jerome Gray, ia, o na whaafunga leo le tātou wa tuno o, ia, tātou tala o le tau mai le official va ai tau. The greatest place of all. She is green and blue, lush with beauty, and hearts as pure as gold. Touch someone with tears of joy. Touch someone with smiles of love. Oh, what happy feelings from such happy people. We are Samoa, people from the sun. Samoa e pele oe isi o ufatu. Ole a e se mea e ao ona whai e tau tuai mo oe. O sa sae masisifo e tasi, o le vinga lea i le langi. Ai ngā manu tai tasi, tu umai lo a ao, ta pepe se fatasi. Oh,
si mai whaafonga le antunu o ia tātou tala o le tau mai le ofisa o le vai tau. Tala le tau mo vaenga o Samoa whamawina le ofisa o le tau i le tulai a whalelima i le tai au le aso whareile se fulu ma le tasi o a perila lua a whelua se fulu ma le lima. Winga o le tau. O au o savili o le mta o polu o lo ufiti ai pe Samoa ma a fia ile atunu i au matimu inisi o taimi ai pe itai o se vaenga pe au ma mao le ea o lo ta otopea i matu o Samoa. Fautuanga o timunga mafa o lo fa amalusia pea mo lau fanua uma o Samoa. Tala tau mo polu vaenga matu i sifo falfa a pia manono mo le aso e a wawa inisi o taimi ma to ulu vavasolo ai timu i le awa uli whampea nei wila ma whai titili e ono iai i no fuanga maululunga. Sa e sau te sifo ale pata sa fata si umule whanga mo le aso e a wawa inisi o taimi ma timu e to ulu vavasolo ai i le awa uli whampea nei wila ma whai titili e ono iai i no fuanga maululunga. Tala o tau mo sa wai vaenga sai matu i sai sa le longa sa le aula mo le aso e a wawa inisi o taimi ma timu e to ulu vavasolo ai. Whaapea ne wila ma whai titili e ono iai ino fuanga maululunga matu i sifo a vawa sau fale a lupo mo le aso e a wawa inisi o taimi ma timu e to ulu vavasolo ai i le awa uli whaapea ne wila ma whai titili e ono iai ino fuanga maululunga. Sau te palauli lata ne iafu mo le aso e a wawa inisi o taimi ma timu e to ulu vavasolo ai. I le awa uli whaapea ne wila ma whai titili e ono iai ino fuanga maululunga. Tala le tau mo ngata i whale o Samoa whamawina le tulai a whale lima i le tai au le asu whareile se fulu ma le tasi o a perila lua a whelua se fulu ma le lima se i aulia le vai luanga o le po le asu whareile winga o le tau. O au susua sa vili o na mta o polu o loo a fia i pea o ngā sami o Samoa. Wa inga ngata i whale i matu mo le so e angi le mta o polu sa vili mai se sae se fulu ma le lima le lua se fulu ma le lima kilomita i le itula. E bua o amu whātau tau sa vili i taimi o timu o ngalu e tasi i le lua mita le mawalulunga. Wa inga inga te i whale i saute mo le aso e angi le mta o polu sa vili mai se sae. E lua se fulu i le tolu se fulu kilomita i le itu lae bua o amu whātau tau sa vili i taimi o timu o ngalu e tasi te si malelima i le lua te si malelima mita le mawalulunga. Inga i tana o le tai o le teimile nei ia o sua tutu i le tai e le fuafuanga o le toe se fulu ma le 20 minute le itu la se fulu ma le lua i le auli o le so o le ape le tai o na toe sua tutu i lea il toe lua se fulu ma le fitu minute ia i le itu la e ono i le afiafi o le so o na toe pe le o le tai i le toe 5 minute i le se fulu ma le lua i le boana nei. Ya, ole na be ona fa fonga le tanto wan tu no ya tanto tanga ole tau mai le ofisa ole va ai tau e ole tu no e fu ai ai tu te manga luenga ya e mai se foi ya ole fa nau ya o nga fa talo fo nei fa nau ya le na fu wa ala fa mai fa nunga le ole nei ta ya ile nei fu ya so muli ole a onga wai e pe ole vai so le nei ya ole vai so muli ya ole kwanta mua ole nei fo tau sanga fa le onga pe ona fa ta titi ai pol kalambe ale tanto mtanga luenga wa onga ya ona malo lo le vai so le asomaliu e mo le lua foi le vai so mantu e lua vai so malo lo ai ya nei fa na wa onga ya mo le la to foi tuanga ya ta be nei foi le mo le kwanta lo na lua ai ni si wa onga o le wa fengai mala to malo longa ya me se ai ya pe ai la tau mai tau i le tele o tulanga sa fa tu tai ai ia
le nei vai aso i le tau mātau atu nisi o aonga pe o le nei vai aso sa iei por kalame fo i e whai wai ia le nei kuata muli muli ia i mai tau atu lunga upenga te whailangi o isi a onga sa whaatau tei aso fo i o Korea Day ia po le aso fo i lea e tāpena mai e le tamai titi ia i le ngā luenga e fia ngalue e le lumanai ia mātau atu fo i le onga vai mea ia pe o le la tau Korea Day sa wha mai ai nai pena tau alunga ia le nei kuata ia tau telefo i o na ialum whanau ia e la tulanga fo i e wha mai fa tangata tau si soifua po nurses ia o isi o tangata ia po nisi o whanau ia mo meo leo fui mu ia o isi o tangata whaingaluenga le ofisa ia o isi foi o mo meo la e foi e fale tua ia po la e ia o la e fa au tulanga fa pena ia mana ia foi o por kalame ia lo fa titi le tanto mtanga luenga wa onga ia wala vale una ia o le tamaititi ia ile nga luenga ia e fia nga lue ile lumana ia o nisi o onga sa fa tau ia la to waso fa le anga nu fa malu e foi ia tanto wanga nu manga i fanua si tanto wantu ia po le coach tei ia me sei o le vainga foi le o le sailia o mana ia po tau sala o le sona nafi le no mata o toile na fai le sailinga mana ia ale o foi le malisi mulivai ia beila ona ia le lanto fa moi na le sona nafi ia mana ia fo tu langa foi e por kalame e loa e tau walunga ai ia le vai aso po le kuata mua e se foi da ia por kalame e tau walunga ai ia le kuata lo na tolu la tovia ia alewa se mai ia le vai o le wati le nei vai ngoli tai au tanto tala fo ia wa tanto no le tu lai fitu ia fa fo mai le tu no ia tanto tala fo mai le vai ngol tala fo ia mole nei fo i tai au le aso for right le Whaafafonga i talafonga le tuap I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le tuap Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le tuap. Talafalava o talafau mai vai whanua, ua I whatonu le fui niu le lapalapa. O le sa malafoi I le ulo le fau. Ina ua whai atonu le whaasalanga le pūlenga o le Universite awa o Samoa I whanau na awhia, I le vevesina tula I mai le amatanga le vaiaso. Ua sau noa le pule lua o le Universite, o le whaasalanga e amata atu le vaiaso lumana I nei. E toa wha I lato, ua wha mauniro lato soli o le tula fono e tapuai sa o se sauwanga, I lotoa o le papainga ngala. O le Samoa mulmuliane o le sita mai ta ile na amata le FSSA inga ili a onga I nei le universite pe se ila o le na sao mai tutonu ia masau lo lea a ioni FSSA inga na amata ile asforoili ona taumwhaile o le whamtalanga sa whaimea onga si teine lea na fasi ai sa whaatau pula e ele si tamaita elea ona alwa ele fasili po le ale mafua anga walaina pula whapela ia e le se tali pita e o le sa na ini fisota inga sa whailunga o penga te whailangi ia mau o ea lea I le tūlanga lea na o mailo lea on campus ia ma whaatino le tulanga le sa va ia ilungo tatu penga whailangi. Na olo ia tatu CCTV cameras ilunga ea o le mele sa fusua ia le automaita ia. Ma o na iatala ia sa maua mai tatu CCTV cameras. Le sa fusua ni whatinonga o le matou sa ilinga. Ia ma whapea foi ona mwhai ona mawai leo fōlinga o ilato ia ma whapea ona sa ili mai e tātou whamaumunga. Na sau noa peseta o leo o atu o se tangata e ao ina ili universite, e lea te tau o na lava tā pena tau lava na o le itu tau o onga, ai ia whapena fo I lea mio e te tau o na muta I lea onga tūlanga lua makolisi, le tau whaasao sauina, o a mio ngaina ia pūlea le lei,
awa e afia I lona soifua tau mawhai pe afia ngai mawhaasalanga. Ua mai ona whailoa I le pūlenga mamatua a toai mawhanaua o ngai le tausanga whaavai. E toe whaamanatu I aitu la fono ua mai a fausia, ma e le ai se tasi e sawai pe a solia. O le alana tau mwhai e loa e ina whaamamla male e nei mātua. Ia matoe tu fo ile ava no e whaila tu whaamatalanga leo tustusia. Ina ia no fauta mātua i le latou sao po le latou contribution I tono le se inga lea. Ia na mai alo lea o na laulo leo le latou I unga. Ia ma o I latou waia na afia I le fusuanga. Wa o isina o atu e vau e atu tu e fusuai ina ua la veveane. Ia ma pito whala I latou o lea la ua whaasala I le whaasalanga e lua vai aso e suspend ai. O le totele o le siva e ngala sa iai sa laulau tutu ma e le eise sina fisosoni ane. Ia o lea sa wa avi ele written warning. E toi au mai loa lato ingoa I nisi a solinga tulafono. Ia on whapea lole ana toi ilo ia nisi whaasalanga mawhaitu ina atu iai. O whanau na tūla I mai ai le vevesile nei, o I latou o lo I le tausanga whaavai, le UPY. Ua tau mawhaile whaala puta malo so whaatasi mua o onga le UNESCO, e whaalau tele le taialawa o onga o foi ne tonu o le latoa o whaamuemuenga, po le Campus of Hope mo whanau o surufa I atu iai, ma ua le mawhai o na toi tu ua le anō whanga, a le whaala puta le toumanga molo la tu saunga le mu. O le whaatonu o le whaala puta le Pasifika ia Shemon Nea Badou, a toai manisio sui o le UNESCO, le ana mawhai na malanga mai, ma whaatalatala noa le ofisa o le toumanga mo e pupunga tia, o mata upu lea ua nga iai le whaatala noanga, e a fiai mata upu tau matema tika masai nisi, a oa o ngā lautele, a toai malesao o tuusinga ata matala whaamatala, I le soifuanga whanau ua a fiai sa wanga. E peuna sila fia o le toumanga lea ua iai lana o ngā amata, ma lea o ngā mō whanau matutua. O le whanau ina ia awana I avea whaafita o ni te tele o leo langa o nei whanau. Ma mafua anga o le atau fia I le au fia o I la tau I le tūtaua o onga, ina ia o ane le taimia toe fo ia I o la tau ainga, ai ua wha upenga I nei tomai ese. Olo o iai fo I le havanoa whaiaia o onga mō tupulanga talavau nei, I awala e fo ia I le ita, ma te e atuai I le awhia I o isitanga taisa wanga. E whaitau se lau whanau o lo tōla wapi I le lotoa o le toumanga I tōna I mato, lea o lo tausia, e le whaala putonga. I tala mai atunu mau, ua toota mai se tasi o tina I Peritania o na ole awala na whaafile mui na I nisi o siko la ti, o lea onga o loa o ngā isi o nalo, lea talavau ina ualanguna leita, talu upu tau whai a nisi o lana wasinga, o lo oli potia le ala ata Peritania le BBC, le ata po se video, o lo maua isi kulati nei, ua la tau pue le ali I talavau le nei na o le se furumale dua tausanga, ma whaata o tau whao I lunga le si maa, ma loka ina ona lima I se filifili. Na sau noa le tina le nei, o lo o ilua umai whaia o ngā atoa ma le ulua o ngā le tūlanga o siana tama, e ia awhia ngō le mawhau. Ai sea ua saisa iai pe se tangata ua whasio tia seisi tangata, ai na paula na anga na whaia ina waita, o le lea I te tonu le pasenga, ua awe le tangi le tina le nei I leo, talu lea I tu a inga awala, ua whaia I siana tama, ai na mafua o na ita o na o tamaiti na whaiwhaia ne ia te ia malona ngase. Tala mai le Pasifika, o ni we lea ua iloa taunu unga le leia le polokalame, e whamama I na ita I whau se I tulou, ma tau fia I le whanawhanau o lea mea ola I tutono lea tunu u. Talu ua tele ta I whau ta anoa ua sa tia I tangata, ma whaaleanga I nai mea tō tino tangata, o lea wata ua I le litio whaamamalo New Zealand, le whaititia o lea whai o lea fo I tu a ingo mea ola se I tulou, I lea tunu o ni we. O le naunau te ingo le malo, ina ia soifua malolo ina umalo na si o se manga, ma saunga le mu tangata lau tele. Tala fauna mo le nei vaengo le aso manu ia tele fe au mga duenga o whenga iai masi o tātou o tunu o.
Whapaponga I telefon wale tu AP I lunga o anala leo 5 fa o amo fa mo tasi o fitu tesi malifa iba tasi tesi malitasi malifa mo iba lua tesi malitasi malunga o le sino mai moa ia I lunga o le tu AP Facebook page malala ata le malo le TV iba le si whapaponga o Samoa le tu AP Le wala leo numero tasi Samoa. 2AB le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia I se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau businessi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana ala leo a mo 5 fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa I le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaala wiloa. 2AB le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Ole na be na fa fonga lu tanto wan tunu o ya tanto tan fo mai lu vai tan fo fa lo longa company supermarketi a Maui San Leofi ya e mole nei fo I vai nga o le tai au ya mele mole tuai ya le fa tai mal fa malo foi ya il tanto vai ngo tan fo ya me se foi ya le sunga mtawai nei sa ko pe ona ia sa unia mata peneina ya tanto tan la fo ya mole nei fo I vai nga o le tai au ina o se formal tol minute le nei ua te ai le tu la fitu ya ile nei vai ngo le tai au fa malo foi ya ile mamalu le wa vale ya me se foi la to o lo mfa na mafutu mai lungo le awala ya itu tono la tu sam vale ya me se foi tanto unang masani foi o ta vale la pasese ya le tanto avi taxi ya po tanto avi pasi foi ya o lo mfa na mafutu mai ya fa talo fa tu foi lo pasese malu ile ne vai ngol tayao Pantalo fo ya il mai mo fa fonga mai ale tu no o vai ma futu mai lunga le tanto Facebook live ya fiel me o vai ma futa mai ma ua mai tanto fa salonga fantano fantu au nanga masani ale tanto sino app mantua fai fo yon e ma ua tanto fa salonga e lunga le tanto zino app ya ile ni fo I vai ngol tayao ya po fiel me o e ma futa mai ai ya fa talo fatu tanto por kalame o le talo fa Samoa e o mana ia o tanto telefon pe ona to mua ia tanto telefon fo ile fa mani nonga mai ya el sunga fo ile pule lua ya pole le fionga ia pestantes menli hang ya only tulanga fo ile fansalanga wa fao ya ialo mafana pe ona tula I mai ia ni so ese inga ya ina ile university ya o Samoa ya be ile amtango le ni vayaso ya le vo ina tanto mol mawina ilunga o penga te failangi le tula I mai ole o ese inga nei fa now ya le tulanga va no ya o te mai tai ya wa pe ya no fa manino fo ile fionga ile ya pesta fa salanga wa va benona tu ya no fa now nei ya o fa tuanga fo mona ya no fa now ya pe fo ona manino ya tantu tano fo ya wa le wa mai ya onga tulanga lua ya o kolisi maululunga ya le wo ho ile university ya ta ulol tangata ya ona onga ile university ya ole pe ole tangata le tilo ya le no ya politama titi politama politene onga ya wa fa mu ya le no vo ile le soli ya we ole university ya le wa ya mai ya on fa tuanga masani ya
ia ele o le pa I lima ia po kalamasani voi ia pe le o le feo ai o lima ia le mea taua ia o le fautuanga masani ia o le fusu ai le api ma le peti ina I mea ane ia o tātou pe o vaenga voi ia pe ila o le siali ina o le supokako ia na lulona ia o tulanga le anu le aonga ia lua ke pasi ia mo walon ngaluenga o supokako la ia mala ia faian ngaluenga le o fashion so ina voi o no foa I lunga ole avalengo o le pasi ia o lo ile stai ia wa ho lo la ia o feo so lo ia lu ngali palangi e lunga la o le pasi ale supokako le mala ai me ia o kumu mai ia pasi lo voi la tanto pasi le temine ia ma o le mo le maui tu mo foi le em foi na si ia fa so ai supokako le ia volengo ia pasi se lunga o le pasi e vai mai lo piki lo le spasi fai mai lo mala pasi il supokako sali ngangu ile ngari palangi ngale si ia fa belo mala ka supokako le ia af malanga ia wa malanga ia I mele lo fai ko langa pasi e fai palangi le ngari palangi le e si se wo ke ia le pasi se ke ia le pasi se le male ave pasi ia male male pasi se le pasi le fai ya ko le ro komani le supokako ke ve mai tole hey you dapo yo ke vai la tanto te o tapo yo ke no ia on fa tuanga le na a o tu ia so le na vai nga voi o le wat me vesi ia me se foi tal fa tai o le taulanga ia po tal fa tai o pia ia ma so se no fuanga ia ele o le vesi ma vai nga fa pena ia e ono ali ia e mai ia se si u mai fo o tapo yo ke ele lo ia fa masino mai yo vai nga fa pena o le nei sul mar fitu minute le wote ai lintu lai fitu va vonga le antu no ia o foto nga masani tu ina tu fa nau ia a fai o le nau a fa fonga mai no tato wa tu no a me se foi o nei fa nau ia o foto nga masani lava le na ia o lo tu ina tu ia pe ia o na fa fonga mai le tu no ala tala le na wa telton o le tu vil mai ia ni se o le malo le tu no ia ile nei ta oi ia le ala wan pe sel tanto van au le pe ona tau mafai mai ia la tala tum tato le na lua tasi falu lua ia val au mai ia val au mai so fa talo fa nei tai au ia manuele afal fito tato por club masani le eterina stop 10 talo fa val au se fo manguia ku pa ni tai au dai au manuia mo malo ia la ma dia ro pa mala le le bua amaro la vale a luz dai malo vo ile se nga ia foi mo kiu ki foi go nias ia o kero ngonga la u talainga ia o fai foi mo pong talai foi o lo pu ia ri so ka ko ku ia o sakaro pa masangi lava ia kaya o male kaya o sakaro fa ku ka ko pa anga ia ma ia lua ia o lima ia o ngai kinga makama kua wole nga o ko sua ia le ko ro ko so kua mo so ma ko gola kalo fa ko ia nalo ka na venga la mo ka ko ma lo fa pena o nga pe ngai fo mo kiuke o mo mai ia me se fo ni ka ya ko o fi so le lo fi so fa le ma yo le fo mu ko so makanga venga akalo fa kama kita de se voi uso mo fanga o pe ngai ko ima makanga venga ya pe le amre nei bale lo ko le ku ya walo ko ngalu ai au ko fia yo ko ya kalo ka ku foi yo so aka o le fa pena ngo ko ko nga ko ku lu mo se pancake io le tali ko le ali me ava ku pe le ai pe ku lo la o fai mamma sanni il vai ngade so le vero voi ya me se ali yo ka ku mo ele me fai la nga alo ise si wa ka ke la si lo pe pa se kulo lava pa ko mo or kulo wa mari fuko ele melo voi ai vai ko
ka fo yo o nga poe oi sole ele ali nga ma ya nga ngo mo fa ngo ya mo para wa ko ya nga post ko ngo sale ula nga ko mabaya ya malo sale ula malo la vale on sa o ya o le pest ka ilo ise si pesta o le pesta de buanga o por mo sa ko ya ba ya o le ka kurmoe eu tu ko ho si va nga wo mo me fa ki o ai so de sa so lo ka fiu so me fa ki ai wa mo sa de aula o le funa aki nga fa ya kule puki wo ola wo mali awala kuwa fa ile puki ka kurmoe masa fa ya puki ka kurmoe masa ano nga beka ilua Miguel kumano lang aki masasa ole kanialia se kuma ya maisinga fa malsinga ole kasialu miki ya le wor kulima masa yo me langa wo eu to ko le me foi kile suka yo ole ai foi mangi tisula ko wa manka solo el polo kau se kanga kai ngale alo fa so de o sale ula ya pa yo e fa como mai ya por me po fese se panki ke o ngai ke maluka ya la ke yo o fa ya pa ko na Roma ya ko iwa ngo pongo ko lungo lo ngala au nga pu e la ke o for nga o ngala au e ke ngo pongo po ya o e ka ya ka ya e lo ga ka le o mai ai e lo o so fo fangu ngai lo ka ve nga le nga fai malo lo ngal pu wala ki go e lo ko ki ngi yo so mai fa pe mai ya ko i lo ka ku pa ai mau malo i wo mau ho nga ku fa ai bi mo wa ka nga fa ya ku lo le ka na punga mai ya pu ya la no fa pe ya o go ya mo e ko fu ma remote o mi remote ka di mai mo ya vai kwa ya au kira nga fo nga ka mo fa ya ku ko ya wa fo nga ku suwa nga ni ka ya ya ro kele ku la ya le le fa tai o pa nga u malavo pa ko mai wo ya le nga ka fo le o xiu ko inga nga isa ka puala o ba iri ko inga ya ko inga kumua ya ko inga kumua ya awa ki ko fa ki nga so mai mai fa ker kala ba wal me o pa long mai ya tanto felon nga ipea mamalo ka so pe ngi ya si kul makaya ku po go ingi ni mau le au mai o le fa ka de ka fili mau nga mau kuku ya nga fa longo mai ai ma va ai o ka ka fi era a fa ya ku ka pokara me fa me o le ri nga mo malo ba ma so ma ko pelo a kilo pero lo ma pero ka ka fi i lo si pero nga pa pero mua so lo ma ko pelo ya ai wo le ya fa tai bala mai ya man we vol nei tai au malo ya so fo ya on na ya on nisio ta to pa anga o lo fa yo na vala mai ya le nei wo lo su mal fa minute o telefitu ya lo tana tu tanto le na manuele e materia tanto por calambe o le eterina ta lo fa vala au alo pa ya voi sole na lo ta man wi lo sunga lo ya le lo na oi na ti stai pa kasi leo así como acabo con lo oh ya le leila sau pia la inga sa oilan kana fa sawala nga etian malo vale etian malo kia ta e o manuia vale pa el banga sawala etian malo kia ya vai lai e pa la me nga we mo malo ni ka iyo ya le amo malo la ki nga inga le ngala ngai de dinga mar fa fangu folo aka ya le
foi le. Mo fa kasi o ngala au. Ya me ka le foi la kasi kipi. Eu que eu com ele ngala. Ko ko mo le afe kipi la voi. Ah. Ia. Ngala sa lo kala ri pule nga felang au fengal. Ia. Ora kama foi vai le ko. Ah. Ia la kungar pure ngai lo mama ko pure fo ku dunga o. Ai nasa. Ah. Ai me ka ri. Olang sasa mo la uri wakile bala sila ko sa sangava. Ah. Ale ko kilo ko pure fo ku dunga o. Ah. Ia. Lo pure ngo ku fa le le me sa fa ngo fo. Ia. Dot. Oh, lang fisi ngala. La lo pure. Ia. Mai manolo. Ola. Malo nga lu. Ya mai. Ana mo ya ka mo sa pa se ki fo ka mo vai la. Tara al pure. Ola le umi kalon ko sa ba. Kala ka. Reva. Ia. Lo ko fi ani yo ikula. Me merkal pure. Ai dia ikula ko fisi da au. Ol ko fisi. Iya. Bila la kurnia so nga fisi ngala. Ai akala ngoma yo. Yo mai. Ya ke ra yo nga yo karo la nga pa. Aku ya. Nga fisi da awal me la. Ai ala mau malo dengan mai ak ni. Para si mai mau malo. Mo kingot fa ko nga ri. Ai mau malo ko. Iyo. Ko mari foi oro. Ai foi ya. Mo wal manga yot por kala. Iya. Ya. Iyo. Kalo fai, sio ka ko kungu. Ha. Ole aki fa no longo kulama. Mo lenga singa samalo. Ai ka vai ni ka vale. Yo la sio malo. Ha. Iyo. Ya. Pa malo kulama. Ai ni ya sio ka ko kungu. Aki do ai au. Ya. Ka kaya malonga manga. Iya. Ha. Ah, ngai sekia meu, esse vai brincar na coque. Aí ia lá o apeca o ngame. Ah, ya famalo. Eu pula ngai, eu faca famalo foi mas. Faca lo facule. Le fiong foi a malo. Ya, patenga ho. Iya. Ka ki ko si o kai kas. Ang akaba rin malo la uy ko popo. Iya, iyo, fantalo famasan ya. Ah. Mo no suang al laki. Iyo. Ko kala Maria la fa memo. O ta mo ya me Maria sa. O fa Maria. Ina po ya mo wa nga. Ei, se si wo fa de pui ya. Oh, iya. Iyo, iya. Kele lo la poi ngalo. Ya, ai malo, claro, ya que ko foi. Ku mo e se ka ko. Iya. Paka no foi eu, lo ko ofisa mamalo. Fa aftai. Dai lo ai sia masta. Iya. Al masta nga mau. Oyo maui. Ia oyo leko iki ka mo mai. Ayo le. O kenyo o pai ku. Pai ku para mi farpa. Kai. Ya. Ya oyo ngai. Ai ma. Mai asesi o ke au de vai ngau la. Iya. Eu ia nga si mat polo ke kile uma. Ya, pa malo kurang. Ya. Ia hoi li lo ko ofisa mat. Faftai wala mai. O ma puka mai ku mau. Ni ken ko pa. Ya, kalau tak mo ko uma. Na le ka wo ko suafa mo ko pa ia mo ko sa mo ko fa inka. Ya lo fangi li. Ni ka malanga lo akia inga ku. Ya wala man mo yo so ka ko. Iyo. Ya wa pura lo ka ko chede foi. Ya e pisa o me lo ka ko foi. Ya, isi dia fia male. Sarfang. Yang ngai lo ngau ne kire polo. Ya. Tanto iyo. Paftai. Ya. Lelei. Iyo, tanto felo ngai pe. Oi, iya. Manguia le aso ko pa. Ya, paftai, Manuel fol ne aso. Ya. Ya, soi fo.
Io ya onisio le malo le tanto wan tu no ya o fai foi ona vala o mai ya o tato pa nga masani lava pe ya ona mau fo ya awa pe o le mautou ave ale o tama ya lo lua fa pe mai ya o le fia male ata a mo le lau fofonga fia ya o le fuala au le o me uma pe mole le manava pe le foi se malu le tai au ya o le fia male ata ya fa pe na io na man wi ai foi ya le nei tai au fa tano fa tu ile tinai ana fido ya o lo fa ma futu mai nai tau fusi ya fa tano fa tu fo ya Laino Marici le nei vai ngole tai au ya Morning Brothers ya o so malos fa me ana po ya le nei vai ngole tai au fa tano fa tu ya le tanto pol kalame ya e nai le fido family ma futu mai nai tau fusi ya alfa mai ai fa nunga le ya wa afa fitu tanto pol kalame masani ya o le Eterina stop 10 to mola Eterina va vivianga mele fetu lima male oka la uhane
Se fulusene fa alabai o se atofanu e fa alabai o se papa mafu amu ia la salo wa malo lo na masalo salo se ia lo famai ola uola wale mafai awe usoi sauia levainu lea o te taina mapumai le paolo le whaamalu lea ua e laina fia whaamalu o se mea ua o mawaina
Whaafiwhianga nā mai a Bex Filoa ma lo tau au e te mapu ai o whaafiwhianga o le tātou e te Rina's Top 10. So let's whaafiwhianga mai le Golden Ali'is ma le te tau a Samoa. E ona whaafonga mai ai le tātou pon Kalame o le e te Rina. E le nifo I vahinga o le tai au. Whaafiwhianga nā mai le au whaibesa le Golden Ali'is ma le te tau Samoa. Se ele si whaafiwhianga mai le au whaibesa le Boney Ann ma le Brown Girl in the Ring. Whaafiwhianga nei ea na release le tausanga e a whiwa se lau fitus fulu ma le valu I le aso tolu o a perila ia I le na fu I tausanga. I le e te Rina's Top 10.
Whawhiwhianga nā mai le Alpha bestseller Boney M ma le Brown Girl in the Rain. Se me lesi whawhiwhianga mai le Alpha bestseller Journey ma le Don't Stop Believing. Yeah, ile ni fo I whainga le tai au. This song was released on the October 19, 1981 by the well-known American rock band Journey. On our Eterina's Top 10, Don't Stop Believing. Living in a lonely world, she took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised right here in Houston. He took the midnight train going anywhere. Neil. Whawhiwhianga nā mai le Alpha bestseller Journey ma le Don't Stop Believing. Ile tātou Eterina's Top 10. Se me lis whawhiwhianga Island in the Stream by Dolly Parton and Kenny Rogers. This song, it was released on the 15th of August 1983 on our Eterina's Top 10.
whaafianga na ia mo i le tanto e Terina Stop 10 se ele si whaafianga le pese mai le tamaitai ia Tina Turner ma le Proud Mary. This song it was written by the American rock band Creedence Clearwater Revival, and it was written by John Fogerty, and this cover by Tina Turner, Proud Mary. I think you might like to hear something from us. Mai alva vivianga nei fa fonga ia tanto talafo. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing nice, easy. We always do it nice and rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. And we're rolling, ooh, rolling, ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep. And I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling, 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 yeah, rolling, rolling on the river. The river cleaned a lot of plates in Memphis. I pumped a lot of change down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until I hitched a ride on the riverboat queen. Big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling, 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 yeah, rolling on a river. Say we're rolling, rolling, yeah, rolling
telefon le tu AP ilunga o anala leo 5 fa o amo fa mo tasi o fitu tesi malifa iba tasi tesi malitasi malifa mo iba lua tesi malitasi malunga o le sino mai moa ia ilunga o le tu AP Facebook page palala ata le malo le TV iba le silfofonga o Samoa le tu AP Talafalava o talafau mai vai whanua. Ua I whatonu le fui niu le lapalapa, o le sa malafoi I le ulo le fau. Ina ua whaia tonu le whaasalanga le pūlenga o le Universitea o Samoa I whanau na awhia, I le vevesina tula I mai le amatanga le vai aso. Ua sau no le pule lua o le Universite, o le whaasalanga e amata atu le vai aso lumana I nei. E toa wha I lato, ua wha mauniro lato soli o le tula fono e tapuai sa o se sauwanga, I lotoa o le papainga ngala. O le Samoa mulmuliane, o le sita maita I lena amata le whesesea inga. I lia aonga I nei le universite, pe se ila o lena na sao mai tutonu. Ia masau loa lea, aioni whesesea inga na amata I lea sforoili. O na taumwhaile o le whamtalanga se sa whaimea aonga si teine lea na fasi. Ai sa whaatau pula e eile si tamaita eilea o na alwa ele fasili po le ale mafuanga walaina pula whapela ia e le se tali. Pita e o le sa ne ini fisota inga sa whailunga o penga te whailangi. Ia mau o ea lea I le tūlanga lea na o mailo lea on campus. Ia whaatino le tūlanga lea sa wa ia I lungo tātou penga te whailangi. Na olo ia tātou CCTV cameras I lunga ea o le mele sa fusua ia le automaita ia. Ma o na iata la ia sa maua mai tātou CCTV cameras. Lea sa fusua ni whaatino ngol mātou sa ili linga. Ia whapea foi o na mwhai o na mawai leo fōlinga o I lātou ia whapea o na sa ili mai e tātou whamaumunga. Na sau noa peseta o leo o atu o se tangata e ao ina I Universite, e le te tau o na lava tā pena tau lava na o le tū tau a o onga, ai ia whapena fo I lea mio e te tau o na muta I lea onga tūlanga lua makolisi, le tau whaasao sauina, o a mio ngai na ia pūlea le lei, awa e a awhia I lona soifua tau mawhai, pe a awhia ngai ma whaasalanga. Ua mai ona whailoa I le pūlenga ma mātua a toai ma whanaua onga le tausanga whaawai. E toe whaamanatu I aitu la fono ua mai a whausia, ma e le ai se tasi, e sao ai pe a solia. O le alana tau whai e loa e ina whaamamla male e nei mātua. Ia matue tu fo ele ava noa e whaila tu whaamatalanga leo tustusia. Ina ia no fauta mātua I le lātou sao po le lātou contribution I tono le whesesea inga lea. Ia na mai alo lea o na laulo lea o lātou I unga. Ia ma o I lātou wa ia na awhia I le fusuanga. Wa o isina o atu e vau e o atu tu e fusuai ina ua la vevea ani. Ia ma pito whaala I lātou o lea la ua whaasala I le whaasalanga e lua vai aso e suspend ai. O le totele o le siva e ngala sa iai sa laulau tutu ma e le eise sina fisoswani ane. Ia o le sa wa avi ele written warning e toi au mai loa lato ingoa I nisi solinga tulafono. Ia on whapelo le ana toi ilo ia nisi whaasalanga mawhaitu ina atu iai. O whanau na tūla I mai ai le vevesile nei, o I lātou o lo I le tausanga whaawai, le UPY. Ua tau mawhaile whaala po te putonga malos o whaatasi ngoa o onga le UNESCO, e whaalau tele le tai alawa o onga e o fwoi ne tonu o le lotoa o whaamuemuenga, po le Campus of Hope mo whanau o surufa I atu iai, ma ua le mawhai o ne toe tu ua le anō whanga, a le whaala po te putonga o le toumanga molo la tu saunga le mū. O le whaatonu o le whaala po te putonga le Pasifika ia Shemon Nea Badou, a toai maniso sui o le UNESCO, le ana mawhai o na malanga mai, ma whaataratara noa le ofisa o le toumanga moe po puanga tia, o mata upu lea uanga I iai le whaatara noanga, e a whiai mata upu tau matema tika masai nisi,
Awa unga lau tele, a toa I malesao utu singa ata matala wha matala, I le soifuanga whanau ua awhia isa wanga. E peuna sila fia le tok manga lea ua iai lana onga amata, ma lea onga mo whanau matutua. O le whanau nanga, ina ia awana I awea whaafita uli te tele o leo langa ua o nei nei whanau. Ma mafua anga o le atau fia I le au fia o ila tau I le tu taua o onga, ina ia o ane le taimia toe fo ia I o la tau ainga, ai ua wha upenga I nei tomai ese ese. Olo o iai fo I le hawa noe whaia ia o onga mo tupulanga talavau nei, I awala fo ia I le ita, ma te te ea tuai I le a fia I o isi tanga taisa wanga. E whaitau se lau whanau o lo tola wapi I le lotoa o le to manga I tona I mato, lea o lo tau sia, e le whaala putonga. I tala mai atanu mau, ua toota mai se tasio tina I Peretania ona ole awala na whaafile muina I niso siko la ti, ole a onga lo oa onga isio nalo, lea talavau ina uala nguna leita, talu upu tau whaifai a nisi ola nawasinga, olo oli putia le ala ata Peretania le BBC, lea tapu o se video, olo o maua siko la ti nei, uala tau pue lea li I talavau le nei na ole se furumane dua tausanga, ma whaata oto whao I lungo le sima, ma loka ina ona lima e se filifili. Na sau nua le tina le nei, o loo I lua umai whaia onga a toa ma leo lua onga le tūranga o siana tama, e ia awhia ngo le mawhau, ai sea ua saisa iai pe se tangata wa whasio tia se isi tangata, ai na paula na anga na whaia ina waita, o le lea I te tonu le vasenga, ua ave le tangi a le tina le nei I leo, talu lea I tu a inga awala, ua whaia I siana tama, ai na mafua ona ita ona o tamaiti na whaiwhaia ne ia te ia malonanga singase. Tala mai le Pasifika, o ni we lea ua iloa taunu unga le leia le polokalame, e whamama ina ita I whau se I tulou, ma tau fiai le whanawhanau o lea mea ola I tutono lea tunu talu ua tele ta I whau ta anoa ua sa tia I tangata, ma whaaleanga ina I mea tō tino tangata, o lea wata ua ililitio whamama lo New Zealand, le whaititia o lea whai o lea whoi tu a ingo me ola se I tulou, I lea tunu o ni we. O le naunau te ingo le malo, ina ia soifua malolo ina umalo na si o se manga, ma saunga le mu tangata lau tele. Tala fauna mo le nei vaengo le aso manuia tele fe au mga ruenga o whianga iai masi o tātou o tunu o. Whaafafonga I talafonga le tuaiti I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le tuaiti Facebook page, pale ala ata le malo o le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le tuaiti. Ya, ole na be na whafonga le tanto wantu no ia tanto tala fo mai vai whanua be o na saunia mantampenina ia mafonga ina tu ele li o matau aina isa ako ia ole vaingo tan fo ia mo le nei fo ia fiafi le nei fo itai au ile whafonga mai le atu no ia ua tūlanga vave fo itai me ole nei tai au ino whai pia ia ai ua fiafi ia ele lo le nganga fia was for raile ioi ina ua se formal tasi minute le nei wate ele tu la e valu ele whafonga no tanto wantu no ia pe ia o na ia I tanto tai au asu tanto fantal no masani pe mai ale tato por kalame le Terina Stop 10 mai a fo ia tanto tana fo ilo na toi fansan la wina ole nei wa ma fantasi ia male sunga ia to Filipepe don mo mauso ia mole nei vaenga le tai au ia wale tanto por kalame masani ole tano fa Samoa ia fantalo fatu to Filipepe ia ile nei vaenga le tai au ma lor soi fo manuia la le ia le nei tai au ia ile nei foi
so farai le la tau ia le fai unga nei vai aso. Good morning. Good morning. Ma lo le sei fo manuia. Ia ma lo fo ile ala po ma le usupo ile sunga tu pa nei tai au. Ia wa se senga fa pe io le la le wo so mai il pitolea. Ia o se senga tele ala tilo lo la e. Ia ai ma lo la le usu. Ia toi fa fela fo toi fa talo fa tu le fa fonga mai se tatu tunu. Ia mai se nei tatu ba anga masani. Le alo o ma fai lavan tatu ma futa pe lungo tatu live e pol tatu ta lofa lava Samoa. Ia ele nei vaenga le taia. Ia ma lo sai fo manu ia vi ele li. Ioi. Tai mai le to sai fo manu mata wola. Ia ele nei a sa fo tatu aulia. Ia ele ana pule to mala na pule fa sai fua. Ia ia fo le manatu sa to fa fana ia tatu tangata ma fai malo longa lo tatu tunu. Ia ma tatu malo lo. Ia sa ele imoe. Ele I moe le tu le moe le tatou leo ma moe leo ino I tatou a tu pai. Ia ma nei o ia o lau sau langa fo. Ia pel tu langa fo leo le I moe ma lo tapa au sili langi. Ia le leo ino I tatou. E ui ai na tatou pa upe le anga sala. Ma le ila o le anga sala. O yo ngai ke pa u. Io le au ke pa u o le anga sala. Ia ai fa fitai o le nei wa tatou tu lata nei le tu langa fo leo le fa manatuina. O le vainga foi popoanga o le maliu ma le tu man malo mai Yesu ke bisol tatu faola we preach it ai ma ko me a faile mato ma sauninga lotu wa on mai ale fa so ma fa malo si agua le al fi agua ka fa longo kula lo yes pastor yes amen preach it pe foi la fa longo nei taia wow ya wa tele foi se fa mania fa le nga mo uia mai le sunga al fai evangelia nei ia mal fa fonga mai le tatu tunu olo o fa nga solo ia matsa wa nga por kalame o laupama ia wa tu ranga na le tatu ia wa o le asusane ia o le asa laupama ia por asa palema o le urfale foi le o Yesu tonu o Jerusalema e tali ona popo aso le ia le avelengo le nga tu spa yang malo mena le ia lo walu fale fe fe io aso uma ia ai le nga o taimi o nga me e tinga ina fe au ta mai longo o nga me o tana vo ala fe mai pas le lava ai le no le o pule sia so fe me ia le fe melman tu ti a kono le va ia ma to tana vo oi malo ua o le va na sau ia ia lo fionga le fo ka ho me fa pe ai longa ko lo me le paul ka ko hol ma ka ko nga pe le ai ele tala no fa longo ai to o talvo oi fa pe le aso mo mua na e to e ulu fale atu ai to no talvo fa mai lo male fionga ti akono mai ia o le e stato sui fo e stato atali fo le wo fi mal tato o talvo tato o nga me le aso maliu fa mai ia le lato atulava no ai sia tali isia ia tu anei lunga ta ulo wingoa ia ma ta ulo me te sawa ia e sila mai ia tato o talvo e muri mai lo fa mai lo wa lo ka penga kala fo nga le o lalo patla ye e fa mai lo male fa o mal makia ko ia saula o fai fa satani fa o so le fia ringa ma no ma dole te voi de wala fa so nga ye ke fa so Yesu on ma ko kana na ta pena on kala foi le te milena fa onge le na lu foi le ali fa on le ele to afa le na fa onge mo fast food la fe me lo la ir ma ko ki a ko ya ma saula o fa sa kanye fa o so Yesu wala ukala la fa le ai ko fa ya ya to fili ona tal wa el tanto pol kala me fa tal no ngara fa ai se le tanto se lo ai le fa man yanga o so fo mas fa na tal tanto le na lo te fa lo le tanto wala au ta lo fa e fo manguia ya ta ya manguia me siri nga wa ma wa ko lo so ka yo e fa tai ai sa vali mai ya nga ia i fa pese me fo nga wala ku kalango ko fa mai sa o ga me ya fa ya kul makuere o ko fa ka wi nga me ka makia
Le mo kala ngo me ya o nga me a. O ia la nga lu e kangi merka mai ki tau I nguro tu vai. Malo. Malo. Ia sa o le. E ke si le fia le ia le fa mai fa so o sin korea ke le inga me o ka mai ki a ke a lua ui ia nga me. Re o sa o ngal kala fa so o e tripo. Ia sa o le peso ngal ia ai de ke ai da se si ai de ke. Ya lo pa o le kilo kwari se bari kwa ngalo fakari ele ba kun ki ke pai un tena mas. Ai manga kua fo era ule le waru fa solo ako. Mangkua ule nga po ako. Wa va ina me nga nga ilo va ve moi. Ba me moe nga o ma ia malua manga isika koko e inga ia nga mako mafuka po la tiu tena po. Ia awale va nga moe. Ia moe lo maka le si maka ana. Ia vai lai lo moe le ke le si la fia wa ule nga po ale ko le falo ia va pia. Mo fakaro fa ku ya kupa ai. Fakaro fa ku vo ia u masale u le nga lu ka ku moe u mai me ko ki ang po. Ole kofia ayer me fai ki o fa nga avo nga o mo fa ku kala ya kupa nga mo usu ku ri siba nga o mo kwale mangi me fai ki o mo tis ole ka ku mo ya masaki solo tis ia wa e me a fai ele se comingore se pelele se piriaki e fanga ia ole kofia o fe ka ro nga ko computer wa camera mama ko computer ia wala ngal ko le uska ka inga ole ali ile o pa ile wa mafua uma ngai me uma ia ra ko fa kai kai kamera ki ke maku ale aila o mau e makua ia fa mai fa ku pa yo e makua la ki mo ave o lo ko le angal ko mai ki le ku esa o ia kala pira ko vere ole ki de me ai pele ai mo wa ko e mar fi me ka nga ole happy and enjoy ia nga la skala I mangun ngai ka ya o malalos ola e lo fangia ele ri ola e mangu ia la va ia lo ngai me ola le ko kwa me ngau ka nga ola kwa o suka masimi ko ngo o me o malos il ka manga suka o ko ki fa nga suka oi ai asimiko pa foi o simiko ko inga ngarai ia e fa longo mala me ola ia simiko e pe a foi kala foi ngare pe kelo ia e kero ngo fia o kangi mari me ola ma ma ia o fia ai yo e anga ngula ala ko ngau pa o pe simiko mo yo o lai mama fa ia suka ia o lai mama fa suka ia la wala o mai simiko suka awa ke songo velua yo ngai mama paru manga va ke wa la ve ngai I va ngai ri mo kasas ai ke lo la o kupa o lo fu mai le alu so le ri le yo kai kai chawa mama itu e ke le sa o Oi. Malo lava malo. Ya, abo ke songo fa yang ikara fa kinga si kama ma. Wo lo fa ya ma inga ma ya le vili me nga po ki ki nga po. Le ki ola mo vai ma. Ale ngo bala wo ko fo yang po ya sa le ula ke mi nga ma ke le ya la. Ia la nga wa sa war kai mi. Esa ora kala ma ko vai pe sawala sa ora kala risko inga vo ma ko vai ku ai mai pe oi vai ya ingu mai pe oi vai ya ola le breakfast all tayo ya o ka ko le lau ki le fa susua ye fa vivela ma meo o le po ama po le ko ya le lau po el kayao ya le foi la foi sin fa kuni kayao vive la ngilole la malo manaya ya manaya malo ayo so lungol pasi pasabili ai le wapulai maka ku ko pasabili le wapulai mutong ya wale le fa taitele lava mo malo mo lo sal nei tayao maduia telefo tiu te ma faiva le nei aso
ia pa penga ko ile lua sa se lua longa ku i ko si o ka ko kungu ia va aftai lava vala mai ka ko fakas ia wa foi pa anga masangi ia fa manguia le ku inga luenga ma foi vornge yaso tai ia o malo lo la lo paulo nge yaso ia va aftai tere malo man viene yaso ia pa penga ko ia fa ia se fo Io initial malo tanto watu no wala mfa ma futa mai ele tanto family nga so informas fa na ulen na tu ina mai tanto por kalame family antu le antongo le torus full tau sanga ya ole tamaita ia taliti nga kaisara ya o se alo fa sino ya ile sunga ya lanu manu ya ile nei foi vai ngole tai ya olo fanga na ya mai si tua ya me se foi o a inga le ngata sa monei ya me se foi o atu no mau ya fa pena ona fa man via le tua fa popo ni si tau sanga ya ile so fo maleola ya le mai tai ya talitinga sara tolo sulta sanga tolo sulta sanga yo mana ya fa talo fo initial malo tanto watu no ya lungo tanto Facebook live ya ta ape Filippo ya lo fa be mai lo mafuta mai nai au kilani ni usila ta lo fa malo le tautua ile tato watu no fa talo fanti ya ta Mara Mikaele ya ta lo fa en good morning le fo ifa long watu ya lo mafuta mai nai Eva ile manuia por kalame matango fiele nei tai au fo ya manuia fo iti uti manga luenga ya fa pena fo ya te oe ya le tumaita ya tamara fa talo fa ya tau au matangi good morning fa manuia le tua mole tau tuaina o le tanto wa tunu o lo mafuta mai nai au kilani ya in Usila god bless ya o tai va ai talo fa lava from Canada ya o lo fa pe mai ya o io Elisala va ai ya ayolana Facebook page na otai TY ya fatalo fatu ya ile nei foi vai nga le tai au isa mone o tita ton ya be ya lo pong isa e o kanata ma lo la fianga ye nga wenga i tu ma faiva fatalo fo te mai tai o te bora ya good morning te bora ya o lo fa be mai good morning Dwayne ya me se foi ne sunga ya te Filipepe ya au le mata ngofie ya le pol kalame il tato vala au fa manuanga ma so fo ta lofa ya ka lofa ba ya ma lor so fo manuia le tai au e wa ko ngo e ka sala ngo inga so fo maua ela sunga ro le tai au o le la ke fa lo ko pa pesa sa ya ngane o la so mariu ya ye sha o ina disfecia ori angiru a fele langi senga na ko ka se salmo a fo yo ulenga mali wa Yesu ya alo ya el porco ya ai avakuya alo fa nga mo spanga wo ka ko pa nga wo fa ngo ko ai mai lo fa nga spanga ya fa mo ya le ko ya la ko ya sa pa po ni sia so fu mo le ola ya la ko mo voi per mo fer fami ni la langi de ku maula ka ko yai saya maru ka kala vai ura i ka kala vai mo anga me le fai tu la ma vela mo nga ya mo ya lo va ke lo mo pa nga ma fa kai mo la mo ya le Manuel ne yaso ya sai voi ya sai foi ni so tanto want to know ya o lom fa vala mai ya fa tano fo ile tanto watu no le na fa to ama mai tanto fa salonga ya ile ni va ngole tayao fe lavo me lo e ma mai ai ya fa tano fa tu tanto por clametalo fa Samoa mana tu ole tu la a fo valu ya ile tanto fa talo no masani ya mal company o le fa lo fa tu anga ya nisi o la tu fa la vilo manisi o lo fa benao na fa nga solo ya la to pa ya ile neva ya so ya mele neva tau ya me sai ya se to lo lava ya la to generators po afi fa leo ya na tala no mai fo inicio va ya so tu nai ya ai fa talo fa tu ya Sasco Vaitele ya lo fa pe mai good morning ya lo ma futu mai na ile fa lo fa to anga il ta to vala auta lo fa ya so no mai Leo le pa ku kala le fa mo kala i go nga me o so mari oi talo fa o mal credit ya ai ole time mi ole tam tu mele nanga le si ufongo Samoa ile nei va ngole tai au le nei voto fa minute ya ona afale ole tu live valu
ia ile nei vaenga o le tai au ia e se I vala au tuloa ile tatou au fai pese e oi lava ina misi a o ngā mea misi a o ngā pese o le ana me so e o le fai aku fai o le kele o ngā misi a o ngā mea o le sumaliu a le fai aku e so mai lo tonu ia ai se I tapena mai loa ia le tatou o fai pese ia ia to mai o te pai e leila si fonga yeah, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, everybody. Happy birthday to you. Ya manuia to was so far now. Manuia to was so far now. Manuia to was so far now. Fa manuia lea tua. Hip hip. Hey. Hip hip. Hey. Ya, lea ta sin ta musika. Ya, ona so ile mal ta to fa tala noanga. Ya, masui fo I mai le fa le lo fa to anga le nei tai au. Música malie. Música malie awe fefe se mai ona tene usumai la pese malie ata mai mai si mai fata parti pauso mai luma au vale pao Toina, o fea e usu po ye. Ki o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongol vai ngā lua polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si talo sanga ia i mo se masini fo i le vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mo i masini yo. Ui papa, ke haru sa o ala I vai tele, i le whalo loa mo whato anga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tula i le whare komiti talo sanga ia. Na o ti e lo le I vai tele se I mata I e masini. Whiu mai loia tātou la lai funga lei, mai tele whapea sa le longa mo le motu tele I sa la whai. Pe wala au mai fo I numero telefoni 225 ono walu,
251 no o whaapea sa le lolonga i le 5-3-1 pe asi fo ilunga o penga tawhailangi i le mātou Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Ya ile mai mo fa fonga mai le tato tunu ule nei tai ao pe ona fa ilo le tai mo sola ya tato malo fa ala ngia ya mai le tato fa lo fa to anga na talo fa tu ya ole wa manto wa hata sil tato senei male sunga ya Greg Sam ya mai se vo ile sunga ya soke tu man vau ya awa fo ile to ina tu mal fa ilo ya ole telo vaenga pe ona ile au nanga ale tato fa lo fa to anga good morning ma lord sai fo ban via ilua fionga nei tai ao ya tai man via tato tato fa talo fa langa le mali lo fa tu no tato ta pausin ya un fa yono tato au lia mali ni tai ao fo ya ele pine ya le pamanianga fo tato mo ya politasio vaven ya le audio tato le fo mana maola le ya le tato ta pausin ya o sia so fo ya fo popo ya solo tato wala o ne lunga nei fo ngai le e fatalo fatu mau folo fatu tato por klame fatasi mal fenga paanga ia al tato wala fasalau por tato wala tani o le TV9 i MCA o le 2AP radio ia tato good morning show tai ao osfarilite jas ia i tula a folvalu fatalo fatu mau folo fatu ia fai ma u ma fonga le pulenga ma le malu company ale Sasco ia po le Samoa Agriculture Store Company Limited ia yona la tolu i le la tasio le tautu ina le motele o sala fai au le lei sale lo longa ia olona la le fatu taulanga i au tafor pera heimi fungolei ia malona la au tu i vaiteli fatalo fatu mo folo fatu ia tato pa angale ngata pa anga umal tato wala fasalau ia pa anga tato faloloa tamama tina matutua ia lo lato fo ia pitola au lo lato tapo inga mau ia tapo ia tato ia awai tato tile mai lo ia lo lato fo ia vaenga lo fitai tunga ia tapo ia tato le fale ma le fafu ia le uta fo i malitai ia utato mawini so fa man yang tau tio tato wainga ia nu mai kalesia ia lenga tele so tato watu nu o fai fe au mo lato fatua lo o fa no manu ia ile tau suina ni vai lola ia walo tato wala fa le ngang tau fai la wasi tutula me pam tu lungai awon nai nei lan ia ele te pomale tulanga lo tato ia tape nanga umo la somaliu ia avatu ele fatalo fatato por clame e vai fe au mo lato falitua ia panga umo tato por clame lo mo mai so lava se vai ngolo mo mai tato fasalonga good morning ia elenga tailia ia fo ma ia tato por clame ni tula taiao e le fengo fiela lo taiao ia elenga tailia lo sungo lo fai mo fongo tato por clame ia fatalo fatu mo folo fatu good morning Samoa malo la se fo man via ia tato amanta tuia se au mai le au telenga fo io le promo le fa anga solo ne masina perina ia o nisio vai ngo masa vai mi ma o le tfaleata ia se tauna fa ilo nisio fa la udo wale upula vale o lo tuli matanga o tele so tato watunu e sila fo se vai ngalo ia se pa u a se fa la ilo ia e fu le tau so fu ngalo tato ia le temine nei ia wa ile ila va se alu male atu tu per me tauta tato te anga ila va me lo ia pa u por fa la udo ia fa mama venga ia ile tulanga lo ia le tau so fu ngalo tato ia o le tato fala uloa pe on tau e tato por kalamel verso ma vai ia se temi o iluma ia ona tu atu fo ile lo so atau o ma sa vali mai ia ni si fo o loa ele ngate ia o se fa mamla manga po se fa pula tili tu sa ia le ma sa vali ile por kalame ia po le tutunga wa ia le masina a to la vai o perila ia mortato fala ulo o le fertilizer le nei o le urea po le urea ia po le fertilizer pa wala ulo ai ele tele o tato fai fatu anga le ngata o la autoto ia a oni si fo io vanga fai ona fa ngai nei le nei fertilizer o tato fala ulo nei ia it's a hot sale fai ona fa alu nei temi nei mortato watu ele ngata I savai ia upone awa o le mele le e upolu ia le fo tato mo tele salva o le luas fulua kg po le luas fulua kilokalama lo ia tato
tanga fertilizer ni o mfaiona faaluina se tau pa u tele lava sa faaluina se lauli mo se furu ia le nau tau si le mai malo tere tatu tunu le tau o mfaiona fa ma avenga wana o le iva se fulu ma le iva tala se felicia tala na a to le se le tala ia e fa la vai tau cash power ia pe fa tau si tini reader o pe so vin tatu power ia oni sina tatu fa la lo mo masina to la nei ai e le tau fia ile vai nga fa nei le asia sia tu ia e tele la vani so lo mfaiona fa lu nei pa u ma se fa ma venga ia pe a sia tu o le tala la valia awane emisi lo wasia sia e pe o tatu fa lo fa anga ini se tatu o lo fa tatu fa lo ma lo fa tai Greg ia lo sunga soke o le antulanga pe ona tatu fatula au ia e wo le ma na ia fa lava palasil tim after lava mona no ata te yo tu fatula au aton e kia fon fa pia tu lava tatu fa pitole le alu taimine ia o no le tatu fetale sele te le va sia nga I tonga la au aina ai te yo te fatula au fa yon tafa matantala ina ni si fo tu la nga tatu fatula au ole tatu fetale sele ta ole uria ia pe I fo le no atona I lu ole enrich ia pe mo lunga lava le nitrogen e tono le minerale te tono tatu fertilizer e matua ia o nga lava I le ngata I tatu pala ma bebe fo ina le toi mamangu e sira le o nga I wat fertilizer le ta ua e ta o isi o le masima e ta o isi o le afo o le aisa pe o ta wina na fa tangata fai fa toanga o le fertilizer le wa la to molima wina malato ilo o matua ia o nga lava fertilizer le la to pala ma veve e o ila au tau fa ola bio ka pisi matu lang fa pena o le fertilizer foi le pa o le fertilizer foi ona e suina I le vai e mafai ona e fanaina e mafai fona e tongina yo tatu tonga la e molima wina ni sio afo o fai fatoanga ia o le pe fa malu e fo ina le la au ia na te la au pala pe tu langa na le maro tatu tunu e awani misira va no le fatawina se tanga fertilizer o mo to te le la valona lona pa u lo we te minei le sa se lau limas futala le waiva suma le iva tala limas futastala le o ave se ina mailo I le tupe sa fatawina ia ma awani misilo lo va no fatawina to ma sina aton ma au foi ningal ne te ipe te wo tu le masina fo po to fo ile se lau limas fu pe te wo se lau fitus fu ma tu lang fa pena ia o le fa manatu na fa lo fa to anga le wo mo wa tatu wa no e fa ta wina yo tatu tanga fiterasalia wana o le iva fu ma le iva tala ai lua se fu kilo ia o fa manatu pe mas fa manatu pe le mano tatu wa tunu tatu fiterasalia ma tatu fa pitolo o alu masina a to level nei ia em fa na tu wa atu fa ta wina ia le ngata la fa fa to anga ia fa pena fa au fai tonga la au te fali e au nga tele au fai tonga la au te fali au wai taimi umai e fa nga ai fu la au te fali mo te wino ma o te malawa te wino malusa ma tu langa fa pena au nenga ia o le lo va no fo ne fa tau tanga fertilizer ia mo le so swani fo tatu wa fo e tatu tonga la au te fali tatu se e mai o tatu fatula au ninga le malo tatu watu nuu ia lo mo tatu fatula au so o sei tu inga fatula au ku kama kamako ia o le tatu capsicum po le tatu pepper ia o le kapisila poko o le tapisenga mo le apa mo fo le pepper ia e o fo kapisila poko mo le apa mo le pepper ia manisi lavo wa fo o tatu la au ss fatula au ss ia tonga la aina lava ai lo mo se tatu fatula au mo tatu la au te fali na o tonga la au aina lavo lo mo tatu fali o lo fatu ia e mafai ona sosoani atu ai ile malo la tunu ia ele ngata fo ile tatu fatula au ia e o fo tatu tanga pala ma tu fo taimine wa ia swing o tau la aso me fai lava ona fa mili lava I lungo tatu pala te mine taimina ne
ia ta ilo po to ia se fatula au to ola luna tato pala te mine ia ua matua I sosoani fo ile tato fa lo fato ile au wina mai leo pala e fe sosoani le mole fa amilina ia o tato fatula ia wa ole au wina mai fa fo tato fatula pe tu lang fa pena mano fa tai sa no so ke ata ia pe la vai le tu langa le ile family no fatula au o ye se to vai la au vo ila ia kai pengi fanga sisi e pole ana sa alta wa le ata va ai ia e pe o malona ona tu ila le pala ia le la au le wa ia ke la kulo makua lu ngari au kafa o ye se to vai la au fa pena mole vai ngala le I tonga la au to ma tonga la au aina ia pe fo le fa vesili fa time fa vesili fa fo ina mala le malo tato watunu o fa pe ona fa fo mai lunga tato por kalami ia o tulanga tonu na o la fatula au le a etano si etto ia time ne o tato va ai le pudu o sisie ele to se kone to ina la au le tu advices ia na lo la to eto la mai wo le se la per tu lang fa pena ia o lo ia ile tato vai la au na eta o le plitse ia ma telefo itu ainga vices eta pe ina sis o lo mo eto o tato fa le o lo ia pui mai o tato la au to mai fa tama ia le sis sisi nga papa la o afo initiative fai ona fa tama ia o lo mo warta to la auna le vai sisi tato fa lo fa to pui me tato la au por tu lang ha pena ma lo fa tai ia o le ua se mai tato wa fa tu la au lo sunga quick ia o le ala vai tau tu lo tato fa tal nanga ile vai so le vai so tato wafi o la stala il tu langa tato wafi ese mo fo no tato wafi temine le wingal fa mchalanga le peso o mari pepe ya tato pawalo e temine ia o teilo fo yo le mo winel fo ma il por kala minne tu la tayau o lo fai ma vai tato pa no lo tele la vai anga luenga company o etise ia por bisi o lo fanga solo I vai anga te tase so tato tunu ai le o mo faila ona tu o e fa lo mo fa to anga ia o ina mai o le vaenga ia o le tala lava ia o le falolo lo mo fatoanga ia au mai ni isi o vaenga foi o loa e au nga mafsosoani mo tatou au fai fatoanga o lo ia tatou wafi lo ia tatou wafi te minei ia tele le afi fale o leo ia o mfai ona o ina mai falolo fatoanga mo o e fai pisinisi ia po tangata lava ia mo le fai fatoanga pe o le sia nga tele na tatou wafi la ia e ma fai ona ave o e ma ur vai fatu anga yutal maumang e kongi kele uli tio e falong longo meia tato mar faltua mari fo mai tato por calamite tasi ia pe ave foi kongi kia ia se mori e tau fa ola lo vale yukal maumanga pe fa fanga I foi le telefon ia le sia ngana tato wafi ai olo o ia tato wafi susu watu matala atu au ia si fa matatala ina wa o le tasina va ngol ma por calamita ia o Australia te tasima li tato ala fa sala por tato pa ngani ma to te tuina mai le oloa o le fa mal la manga le oloa o lona fa ngai ia o si tau fo fa yon fa alwina fa pa ula va mo e ma o tangata fa toanga ia o le tu tato vai sisi pe na fa siningia ia fo no fa pi fo ma pi mai so ata ia si foi le tau lo tato ye timu la o lo ye foi tato vai sisi ese e tasi lava non fa ngai na mole vai sisi malinga papa metulanga fa pena ai si la foi le tau timu lo tato ye o lo ye tato slakin snail em feun fa alwina ile so se tau ia po so se pa lava e so se kilo foi em feun fa alwina e ile tanga la titi ye foi tanga feolono ia mole si o miina le o fa miringa po la peki e tau fai tini nei inseti fa la fua o ma ko sa pe sa mona pacifica lo ye o fai kanka o fio fin mona pacifica e pe ila fa penga sa o kamale o sisi a me se la vai tau timunga ia wai ma na ia le slakins ni e tu ai lava ona mo voile a pe tu ai ona ma ile tau timunga o ale pitemia o lona ese singa lava na o to tele ia e de malmalama I lona fa nga ina pe va ngane ma na ia lo fe sidi pe ia sir fa lo mo fa to anga ia si tuna tu fa la manga ato au le apala ina foi ia onisi o loa I lona tau fetaui ile taimi fetaui ia marona fa nga ina ala nga tau ma lo fa tai sa no kwek ia lo sunga soki
ia pe tu langa fo ina fa po to i fo i le so nga le so ya Greg i tato vai si ia wa te fa fita uli ole ta inga ele tato ole malo le tunu wa ia so ia na to ala i fata tadi ola la ia ele yani nei initiative la fuasa ila aso termine pe o masani to ina la to la mai fata tadi ola mfu termine pe na le ola i fo la to ina to ato sumata wale ni la to la me la pe tu la pe na le fata ia ina ele sisio o fuala au aina tu la pe na ia o lo mo wata to fa de lo ia pensa no crave fa mai na foi ese tu a inga vai sisio lo mo ile tato fa lo fa to ele vai sisio fa ina le tina ia tim ia matulang fa pena pe fia timula ele ma faiona e fuale fa to anga faion ele ma faiona tina ia sisi tu lang fa pena e mo tava aifo ia li olole le tongala au le sisi ile vai sisi ia tate usurtaya wa matua I fola mai lava ia sisi o mamate ia sa o mamate I au tafo le la wa to ile mafai ona la to o to tono le la au po tu la pena puipuia mai ia me se fot tawar timula e se fia sisi tim mulo kolo lo sisi po tu la pena pe foi ar masina o sol masina kolo nga ai timu to lo sisi ya ko e dei do fo mai le mea ku pupa o sol masina io le sita to so ninga mo tanto fatula ma to te tu ina mai to no le pepa ia pole apa foi pe onta o te musola ale ngata ile e ia sona fata ita inga le leila volo o ia I te mai foi o te sia man foi pitola au fainga familinga I lona ola tupu ai ma folinga va ia o le fatula au ma to te tu ina tu le fatula au ma se ola o le fatula au ni ina vai ona e taliton o le ola le o le fatula au dia ni te wa au mele te we se ma fo ma tu te fata wina fatku kama e ola mai o kama ko me de ai ma tu te tuinatu o le pepa po le apa ni o ka pisi o lona fata te ingale lona ta tupu ia po le ola la usi o le familinga o lo wa yai I uta fo ia te sia man fo ia vaenga ia lo la tu fo ia pitola au lo au mai ia ta tu familinga ia o lo telemano no ai fo inisio vaenga mo ta tu familinga o lo ta tu ia per fatula au o lo ia ri tanga pala mo fenga familinga I to tonu o le falolo o lo mo fatoanga tele mano no e le tanga pala mo le fainga o fa mininga ia le ngata idea o le tanga pala mo le toisi ina le o la fa mininga I se fasi fa no o umana to fainga mo le fainga o la fa mininga le winga fa mtalanga ia ata to sila fo e pe se package fo ia po se e tala fa te ila va yo saiko ta milonga o le fainga la fa mininga o le fasi fa no mo le to fainga o la fa mininga feti le sa lo to tonu ino tatu tali le lua tolu aso nga lua ina ia ona failo leo la familinga nei ua ia le tanga pala e fai la familinga kongo tatu pot plant planter bags seed trays ia amai alia ua eva ai se ola tatu pu foi lunga o la fatulia ia na e fo fuolo le ave ia le tanga pala dia e toi si iai la familinga dia I to tonu fa no o umana nga lua ina ia le fertilizer matulanga fa pena pe ola atoanga na ia fenga tatu familinga ina ia mafai ona eva ai ia I se ola lausi usi ia le ngata ilea o se fasi foi tau o fie telo tatu tulisi so tatu tunu I fanua lanu lau ava mon fanua lanu me mata wow sa sala ta mai tu ngala wow you so kaisi ma yo kaisa o te loa o le tai me fai ia fato anga fala au aina le foma o te loa o lua sunga le a tapa ia le pe a matale tonga lau aina u mai fo pa po ai ma lo fa tai wa fa fonga manino tanto tunu I le tele vaenga mai so fa lau loa ia po ole telo la to loa pa uma wala lo masina le nei ia ele tato fale loa fa to anga pe ona san ole sunga ya soke tuman vau ia mai se ole sunga ya creek asam ele tato por kalame ole nei taiao ia ole a tato to filo I fo na va ya so fo ia ai man wia tele le amatanga fa unga nei va ya so ia lo sunga mai se fale loa fa to anga ila la uma pe ona mo tele sana fai funga leima vai tele ia ele nei taiao Malo to ina o fea ai usu po ia
ke o te alu atu pole asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian mālu, la fwoi wako e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si talu sanga ia i mosa masini fo ile vidi ai la au. Te lo se palo lolo mau i masini yo. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele, ili whale loa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga tā o oi e kuai. Tai te le lava, o te alu atu lai le whale komiti talu sanga ia. No ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fio mai lo i tātou la lai funga lei, vai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni, 225 251 o, wha peasa le longa i le 5-3-1. Pe asi fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Fianga na mele au fai bese al kukama ya pe ona fa fonga mai foi ya ile fa fianga na ya le fai fa to anga ya be ona mai ile tanto por kalame ya ile ni foi vai ngole taiao ya mal fa tal noanga ya masui ol fa le lo fa to anga fa tal fa to i mau fo fa to ai le pulenga mal au fa ngalwenga ya tanto la na tolu ya ole tanto fa le lo fa to anga i lua i tu
mua nei ma le tasi le moteli salafai ia le pulenga foi ma le ofenga luenga ia lo mafutu mai na i le lanto la lana i perahim ia ma le lanto la autu ina i vaitele ia mesele la tasi ia le moteli salafai ma lo le ngalulu ma lo foi le ono sai ia le mamalo le tanto atu no le au fai fa to anga le au fai la fumanu tu lo le fa fung mai le nei tai au ia si ai tele mano no ia lan tu fa la biloa ia tu lango fa tu anga pe ona fa la biloa ia e sui nei o le tanto fa le loa ia me se la vai tu la vole o fertilizer ia po o vai nga fo ia mo fison so ani le o le ola e le la au ia me se fo io tu langa o le vai sisi tu lo ia wala vole fata ma ia politinea fo io le tele o iniseti ia wa fa benaona fa le ngai nai ia fa la au aina ma fa la ma fa la auto ma mata ia pe io na fa fongai au le nei wa tato ia le si ui ia ma le tabulunga io le tanto por galame o le tano fa Samoa ia ile nei fo i vaenga o le tai au ia me se fo le nei vai aso ia ile fa fonga le tanto wan tu no fa tan lofa ia ma fa marvia tu le nei aso ia ile mo malo se tanto wan tu no lo ma fu tu mai lungo le tanto Facebook live ia me se fo le tanto YouTube channel ia ile nei vaenga o le tai au ia ma lo le on sai ma lo fo ile ala usu ile mo malo se tanto wan tu no ia ile nei tai au le aso forele le nei wan tanto iai ia ile aso maltasil nei o a perila wa fe lua se fun bale lima mo se sion na fa poponga le tanto por galame le aso il vai su fo ia ile aso ngafua ia pe ate ite ina tuile so fu maleola ia manuia le anga iantu ia ile fa ungo le nei vai aso ia mai fa fonga ia tanto tan fo me ngana fa Britania le nei aso fa manuia le tua ile ul fale male ul fafo ai mai se o le fianga ia yo le fana wa onga ia male aso mulmuli le nei ia o le nei fo kwanta to fa se fo